Dobro jutro. U ime Unije organizacije osoba koje žive sa HIV-om i UNDP-a kao domaćina ove konferencije, želim da vas pozdravim, da se predstavim. Moje ime je Sanja Nikolin i moj je zadatak da vam danas bude prijatno, ali i da usmeravamo rad ka rezultatima kojima ćete vi biti zadovoljni i koji će odgovoriti na svrhu i ciljeve ove konferencije. Videli smo se prošle godine, otprilike u ovo vreme, viđamo se ponovo, to je već dobar znak. Znak da u toj redovnosti valjda ima malo i sistema. Imamo još neke simbolične poruke koje pokušavamo da učitamo optimistički, a to je naš panel danas koji pokazuje da zapravo imamo podršku institucija sistema iz različitih sektora.
Ja takođe mislim da je strašno važno da ste svi vi ovde i zajednica osoba koje žive sa HIV-om i organizacija koje podržavaju zajednicu osoba koje žive sa HIV-om. Tu su stručnjaci, opet iz različitih sektora. Dakle, imamo sve uslove da danas rad bude uspešan. Evo, ja ću sada da predstavim panel pa da krenemo. Pre svega će vam se obratiti izvršni direktor USOP-a, Vladimir Antić, koji je zaslužan i za ova iznenađenja od jutros, koja smo imali da ovako nas trgne pored snega, da se izmestimo iz onog svakodnevnog u neku drugu priliku koju nam ova konferencija otvara. Zatim tu je gospođa Nina Mitić, ona je vršilac dužnosti pomoćnice ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije u sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti i moram da kažem i to da sama zajednica osoba koje žive sa HIV-om baš pohvaljuje lično angažovanje gospođe Mitić u ovoj saradnji i podršci ovoj zajednici. Danas ćemo čuti i kako stvari stoje u ministarstvu iz kog gospođa Mitić dolazi u odnosu na prošlogodišnje obraćanje ministra. Tu je sa nama i ove godine gospođa Snežana Klašnja, pomoćnica ministra za omladinu i sport Republike Srbije i tu je, kao što znate, u prošlosti, a nadamo se i u budućnosti, planirano puno aktivnosti kojima bi se radilo na prevenciji. Zatim, gospođa Jelena Tadžić, programska analitičarka za socijalnu inkluziju i rodnu ravnopravnost u kancelariji UNDP-a u Srbiji, koja će nam govoriti o njihovim planovima u ovoj oblasti. Gospodin Ivan Živanov, koji je koordinator zdravstvene zaštite u kancelariji Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu, takođe važan partner. Najzad, lik iz filma, gospodin Đurica Stankov, predstavnik zajednice osoba koje žive sa HIV-om. Želimo da na ovaj način počnemo i završimo ovaj panel uglom koji je za nas najvažniji, a to je ugao same zajednice, ugao korisnika usluga. Dakle, ušli smo u novu fazu, sada raspakujemo pitanje dostupnosti i održivosti, relevantnosti usluga za osobe koje sa HIV-om žive i prevencije HIV-a i želimo da vidimo koji su sada nedostajući sistemski preduslovi, a šta opet ide u prilog održivim uslugama. Znamo da strategija socijalne zaštite ide u pravcu pluralizma pružalaca usluga, ali takođe i u pravcu prepoznavanja kvaliteta direktnih pružalaca usluga. Pa da krenemo, ja dajem reč gospodinu Vladimiru Antiću. Hvala, Sanja. Dakle, još jednom u ime organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koji žive sa HIV-om i AIDS-om, krovnim savezom svih udruženja građana koji su inficirani HIV-om, želim vam dobrodošlicu. Drago mi što ste se odazvali u ovolikom broju. Ono što nas očekuje jeste da će još neki učesnici stići, s obzirom da su mi se javili da je malo gužva u Beogradu i ulasku u Beograd, verovatno i zbog snega. Ali nije problem da mi krenemo sa radom, ovo ide sve preko live streaminga, dakle može da se prati i uživo preko interneta. Ovim filmom što smo odnosno trailerom iz filma koji je napravio naš kolega Branislav iz Nove Plus, dakle Branislav Princip, ako ćete imati priliku da pogledate, dakle 2 dokumentarna filma, i ovim nastupom gospodina Mihajla Šljivića, koji je solista opere Nacionalnog teatra, inače Nacionalni teatar slavi 150 godina postojanja u Beogradu i sa nama su već dugi niz godina u ovakvim aktivnostima. Smo želi dakle da pokažemo da o HIV pozitivnim osobama ne mora da se razmišlja samo kao o HIV pozitivnim osobama. To mogu biti uspešni sportisti, uspešni umetnici, uspešne i kvalitetne majke, da imaju uspešne porodice, da imaju svoj uspešan biznis i tako dalje. Dakle, mi bi volili da ovim osobama govorimo kao o korisnim jedinkama naše zajednice sa možda nekim posebnim potrebama ka socijalnom i zdravstvenom sistemu. Danas je ovo 6. konferencija HIV zajednice koja se održava u Srbiji i na kojoj ja učestvujem, a druga je koju zaredom organizuje Unija organizacija Srbije.
Razmišljao sam jutros o tome koliko sam ponosan i koliki smo put prešli u poslednjih 12 godina. Od toga da smo se na početku mučili da izgovorimo i da se izrazimo projektnim jezikom šta nam je cilj i šta želimo, da smo se plašili svake interakcije sa institucijama, do toga da smo u protekle 2 godine potpuno pripremili uslugu parničko savetovanje za standardizaciju, da smo je testirali i opisali jezikom kojim govore institucije i struka. I da danas imamo preporuke za kreatore javnih politika. Naravno, ovo sve ne bi bilo moguće bez vas. Svako od vas, ali baš svako, na neki način je pomogao u tome. Zato želim da vam se zahvalim na podršci i saradnji, na spremnosti da budete sa nama i da sa nama izađete iz nekada prerigidnih sektorskih međa, da sa nama razmišljate o nama. Vidjet ćemo danas da ima još puno prostora za rad, za unapređenje postojećih usluga, podrške i razvoj novih. Posebno ima prostora za definisanje načina na koje će se ove već postojeće usluge finansirati. Nadamo se da će i naša današnja konferencija tome doprineti. U razvoj usluga o kojima danas govorimo uloženo je mnogo novca, truda, vremena i dobre volje. To znaju samo oni koji su na razvoju usluga radili. Zahvaljujem se UNDP-u za podršku i partnerstvo u pripremi današnjeg, jako važnog događaja. Zahvaljujem se i Will Healthcare-u koji je prepoznao bitnost i značajnu poziciju USOP-a u daljem procesu rada sa ljudima koji žive sa HIV-om i na prevenciji HIV-a. Hvala i Francuskoj ambasadi koja nam je omogućila da proces zagovaranja i lobiranja nastavimo i nakon ovog događaja kroz kratak film koji će biti izrađen zahvaljujući ovoj konferenciji koji ćemo emitovati na nekoj nacionalnoj televiziji, odnosno na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, ali i na televizijama sa regionalnom frekvencijom. Hvala svim predstavnicima resornih ministarstava, državnih, nezavisnih i međunarodnih institucija koji su danas sa nama i koji su uvek uz nas. Hvala i medijima koji su u poslednje vreme o nama i našim aktivnostima izveštavali na korektan način. Nadamo se da će u buduće to izveštavanje biti češće, sadržajnije, odnosno malobimnije, jer nam jeste svim u cilju da jasna poruka stigne do onih kojima je upućena i kada je u pitanju prevencija i kada je u pitanju pružanje podrške osobama koje žive sa HIV-om i AIDS-om. Toplo ljudsko hvala našim saborcima iz regiona koji su došli da sa nama razmene iskustva i sugerišu predloge u cilju dolaska do zajedničkog cilja koji je svima nama u interesu. Nije bilo danas lako doći iz Sarajeva, iz Zagreba, iz Podgorice i okolnih naselja, gradova, ali evo tu smo svi zajedno danas. Hvala svim našim članovima, partnerima i saborcima iz zajednice osoba koji žive sa HIV-om u Srbiji i onima koji je aktivno podržavaju. Vidjet ćemo da je pitanje budžetskog finansiranja usluga koje osobe koje žive sa HIV-om pružaju drugim osobama koje žive sa HIV-om svuda nedorečeno, ali makar nije više tabu. Ovu konferenciju započinjemo sa nadom da će do konkretnih pomaka u dobrom pravcu doći brzo nakon nje, a verujemo da će usluga parničko savetovanje naći svoje mesto u programskom budžetu za 2020. godinu Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja. Znamo da je centralno finansiranje suprotno trendu finansiranja socijalnih usluga na lokalu, ali imamo jake argumente u prilog tome da je finansiranje ove usluge mesto u nacionalnom budžetu, odnosno na nacionalnom nivou, da je tako jeftinije, efikasnije i adekvatnije kada je ova usluga u pitanju. Imamo dokaze o benefitima koja ova usluga pruža svojim korisnicima, a danas smo tu, kao što je Sanja rekla, da raspakujemo i pitanje cene usluge. To je važno pitanje koje donosicima odluka treba da pomogne da donesu prave odluke i da alociraju adekvatna sredstva. Na kraju krajeva, kada govorimo o uslugama, mi zapravo govorimo o pravima, o ljudskim. Zato smo danas se ovde i okupili. Biće ovo radom ispunjen dan, ali smislenim i zanimljivim, koji će svakako imati svoje zaključke i preporuke. Na nama je da ne odustajemo, već da hrabro zakoračimo i u ovaj element usluge, njene cene i način finansiranja. Tako ćemo zaokružiti celinu i time dati realnu šansu za njenu održivost. Podrška za ljude koji žive sa HIV-om, za život dostojan čoveka i prevencija HIV-a jesu i tekako potrebne svakodnevne aktivnosti ako želimo da zaustavimo širenje infekcije, a ukoliko se usudimo da još kvalitetnije edukujemo druge, pritom proširujući i sopstveno znanje, uz kontinuirano pružanje usluge je pravi put do velike nule. Nule inficiranih,
0 obolelih, 0 umrlih i 0 diskriminisanih. Dobro nam došli, dragi gosti, hvala vam što ste i danas ovde sa nama i uz nas. Hvala Vladimire na jednom vizionarskom usmeravanju. Pre nego što dam reč gospođi Nini Mitić, jedno čekamo da čujemo obraćanje predstavnice ministarstva koje je najdirektnije resorno za ovo čime se danas bavimo, iako naravno mi ne zaboravljamo nikad ulogu zdravstvenog sektora i svih ostalih sektora kada su u pitanju osobe koje sa HIV-om žive, ali voljela bih samo da istaknemo značaj saradnje, koja je za USOP stvarno polazna pretpostavka, i da pozdravimo svi zajedno, ako budu pristali da ustanu, ako su već stigli, gospodin Bernard Vukas iz Pozitivnog stava Forum Zagreb, zatim gospođa Aleksandra Marjanović, Crnogorske fondacije za HIV Podgorica, gospođa Sanja Šišović, CAZAS Podgorica, ostanite da stojite, molim vas, zatim iz Bosne i Hercegovine gospodin Srđan Kukolj, Akcija protiv side Banja Luka, i gospođa Zvijezdana Jakić, Fondacija Krtla, Fondacija Krila Nade, pogrešno je odštampano, izvinite, i zatim gospođa Olga Atroščanka, koordinatorka iz programa UNDP. Molim vas za jedan aplauz, oni su došli. Hvala vam puno, drage kolege, hvala vam što ste došli da sa nama podelite vaše iskustva. Jedva čekamo i vas da čujemo, a sada da čujemo gospođu Ninu Mitić. Hvala puno, Sanja. Teško je sad obratiti se zaista i po svakog uvoda i prosto kad vidite da su ljudi iz regiona došli da podrže ovako bitnu i temu i prosto problem, slobodno možemo da kažemo, proti kojeg se borimo, a u stvari cilj je da se zajedno borimo i da zajedno utičemo pre svega na podizanju svesti građanki i građana. Jer pročitala sam sada, tekst koji su mi pripremili, a nekako uvek volim onako da pričam u svoje glavi, ono stvari što mi je na srcu, da nekako diskriminacija najviše dolazi u stvari iz straha, a strah dolazi iz neznanja. I možda je ovo definitivno, da kažemo, borili smo se u prethodnom periodu, ali i da nastavimo, da budimo prosto svest i da ljude edukujemo. Dakle, ne samo i širu javnost, to naravno mogu da nam pomognu i kolege i pre svega iz medija, da prenesemo glas koji prosto, a mislim da imamo šta da kažemo. Kada mislim na mi, smatram i državne institucije da imaju mnogo što da kaže koliko su ozbiljno pristupili ovom problemu, ali pre svega mislim na glas građanke i građana, ali najviše na glas upravo oni koji su i zaraženi od HIV-a i AIDS-a. Dakle, uoči Svetskog dana borbe protiv HIV-a želim da vam se svakako zahvalim i u ime ministra, Zorana Đorđevića, i da prenesem reči podrške Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Naš zadatak, ali i obaveza da radimo u interesu građana, da prepoznamo njihove probleme, ali i potrebe, i da u skladu sa raspoloživim mogućnostima obezbedimo podršku i pomoć. Usled razvoja moderne medicine i zalaganja zdravstvenih institucija u Republici Srbiji možemo konstatovati da zdravstveno stanje više nije problem, da kažemo, broj 1 za osobe koje su obolele od HIV-a, što znači da se fokus premešta na pitanje ostvarivanja ljudskih prava koje su u vezi sa HIV-om i AIDS-om. Iz tog razloga, ministarstvo koje ja predstavljam, u mesecima i godinama koje su iza nas, ali i ispred nas, ima veliku odgovornost da na ovom polju da svoj doprinos kako bismo zajedno ostvarili pomak. Kao što znate, strateški okvir za poboljšanje položaja osoba koje žive sa HIV-om postoji. Dakle, predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su bitna karika i članovi u Komisiji za borbu protiv HIV-a i AIDS-a i tuberkuloze, koji ima odlučujuću ulogu u donošenju strategije za prevenciju i kontrolu HIV-a, infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji, ali i akcionog plana. Pitanje antidiskriminacije u ovom dokumentu dobilo je značajan deo koji svakako i zaslužuje. Neophodno je jačati mehanizme zaštite i praćenje ljudskih prava, što podrazumeva obuku profesionalaca iz oblasti zdravstva, rada, socijalne zaštite, prosvete, kao i osnaživanje udruženja građana koji deluju u ovoj oblasti. Paralelno sa svim aktivnostima je potrebno razvijati i sprovoditi programe podrške, informisati osobe iz grupa u riziku od HIV infekcije, o načinima na koje mogu ostvariti svoje prava.
uvek treba napomenuti da ne postoje posebna prava za osobe koje žive sa HIV-om, pošto su ljudska prava univerzalna i nikome ne sme biti uskraćena bez obzira na lično svojstvo. Osobe koje žive sa HIV-om pomenute su u nacionalno zakonodavstvo i jedino u zakonu o zabrani diskriminacije. Zakonodavstvo bi trebalo da bude prilagođeno razvoju inovativnih programa prevencije HIV infekcije kao i programa podrške. Svi propisi koji doprinose diskriminaciju i nepoštovanje ljudskih prava u vezi sa HIV-om moraju biti revidirani ili stavljeni van snage. Jedan od aktivnosti predviđen je akcionim planom je izrada posebnog protokola za prepoznavanje, prijavljivanje, ali i postupanje sa žrtvama nasilja među populacijama ljudi koji žive sa HIV-om i populacijama u riziku od HIV-a. Ne može se reći da postoji sistemska diskriminacija prema ovim kategorijama stanovništva, ali nažalost još uvek ne postoji ni sistemski odgovor na pojedinačne slučajeve diskriminacije koje se često dešavaju. Konačni cilj ministarstva je da na godišnjem nivou u Srbiji ne zabeležimo ni jedan slučaj diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om, ni u socijalnim kontaktima, a pogotovo ne u institucijama. Pored toga, naš dugoročan cilj je da edukujemo najširiju javnost, budući da je osnovni uzrok diskriminacije najčešće strah, koji sam je svakako i rekla u svom izlaganju, koji potiče od neznanja. Zato je neophodno izraditi preporuke o terminologiji, o komunikaciji u oblasti HIV-a i AIDS-a i u tom smislu sprovoditi programe edukacije predstavnicima medija, promotivne programe i akcije o poštovanju ličnosti, toleranciji prema različitosti i poštovanju ljudskih prava u društvu, kao i program edukacije mladih u cilju smanjenja stigme i predrasude. O standardizaciji usluga za osobe koje žive sa HIV-om ne može se adekvatno govoriti, niti se mogu preduzeti mere i aktivnosti pre nego što se jasno definiše koje su njihove potrebe. Zbog toga osobe koje žive sa HIV-om, odnosno predstavnici relevantnih udruženja, moraju biti aktivni učesnici u svakom procesu, projektu ili aktivnostima koje se tiče poboljšanja njihovog položaja. Zato je neizmernog značaja da predstojeći rad nadležnih ministarstava, iskustvo koje su udruženja stekla pružajući različite usluge u zajednici kroz svoje projektne aktivnosti. Predostaje nam odlučujući korak, a to je uvođenje svih usluga u sistem socijalne zaštite u Republici Srbiji. Samo tako će se na duži vremenski period obezbediti adekvatno i kontinuirano pružanje svih usluga. Kapaciteti države, naročito materijalne mogućnosti, kao što znate, ograničene, ali to ne sme biti izgovor da se rešavanje pitanja usluga zajednici odlaže. Ministarstvo želi da ove usluge budu standardizovane i licencirane na način da budu održive i da njihov kvalitet i obim u kom se pružaju bude na zadovoljavajućem nivou. Upravo zato će ministarstvo biti dragoceni zaključci današnje konferencije o proceni troškova ovih usluga. Nije lako promeniti svest ljudi o pitanju koje su u moru svakodnevnih izazova manje vidljiva, a zapravo su suštinski važna za sve nas. Jedno od takvih pitanja je kako se odnosimo prema našim sugrađankima i sugrađanima koji žive sa HIV-om. Moramo uvek da podsjećamo sebe da problem koji oni hrabro i istrajno nose na svojim leđima može da se desi upravo svakome od nas. Braneći njihova prava, mi branimo i svoje. Čineći da se oni i svi drugi koji danas imaju neki problem osjećaju bolje, a ne lošije, stvaramo društvo u kome će neko i nama pomoći kad i nas stignu životni problemi. Samo zajedno, zajedničkim radom i zalaganjem možemo rešavati izazove poput HIV infekcije, a da bismo radili zajedno moramo prihvatiti da smo u pravima, obavezama i potrebama svi jednaki. Hvala puno. Hvala, gospođo Mitić. Raduju nas vaše teze i vaša spremnost da čujete zaključke današnje konferencije. Evo, ja želim da, anticipirajući potrebu da se utvrde prvo usluge i da pre cene govorimo o benefitima, želim još jednu kopiju da vam uručim, upravo to, usluge podrške u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om, procena ishoda. Znači, šta ova usluga znači za osobe koje žive sa HIV-om, probali smo da utvrdimo, kao i šta je zapravo usluga parničko savjetovanje opisano, čini nam se dovoljno stručno da pomerimo stvari u pravom pravcu. Puno vam hvala na dobroj volji, a sada da vidimo šta radimo mi mladi, Snežana Klašnja, sa najnovijim informacijama iz ministarstva. Hvala lepo. Poštovani organizatori, organizatorke, učesnici i učesnice ovoga skupa, meni je zadovoljstvo da u ovoj godini po drugi put se obratim organizaciji skupa USOP-a
a vezano je za temu lakšeg, kvalitetnijeg, boljeg života, pre svega svih građana i građanki, ali skoncentrisani smo ovog trenutka najviše na osobe koje žive sa HIV-om i način kako da oni zaista budu ravnopravno, apsolutno tretirani i tretirane u celom društvu. Što se tiče našeg ministarstva, mladi jesu po zakonu o mladima i po strategiji za mlade osobe uzrasta 15 do 30 godina, ali naravno mi se ne možemo skoncentrisati samo na uzrasne kategorije, jer sve ono što utiče na te mlade ljude je deo i ostalih građana i građanki, bez obzira na starosne uzraste. Tako da ono što pokušavamo da uradimo vezano za ovo odnosi se pre svega na jedan od osnovnih ciljeva naše nacionalne strategije za mlade. To nam je inače druga strategija u Srbiji. Doneta je 2015. godine, a važi do 2025. i naravno izrađuje se akcioni plan za njenu primjenu. Jedan od strateških ciljeva se odnosi upravo na oblast zdravlja i blagostanja mladih, ali s druge strane u okviru tog cilja imate specifične, od kojih je jedan uspren upravo na prevenciju, dakle, bolesti zavisnosti, prevenciju, zatim polno prenosivih bolesti i naravno na reproduktivno zdravlje. Analizirajući kakva je situacija u Srbiji i prateći različite istraživanja, svake godine raspisujemo konkurse za programe i projekte na koje mogu da konkurišu udruženja mladih, udruženja za mlade, njihovi savezi, mogu da konkurišu i jedinice lokalne samouprave ukoliko imaju na svom, dakle, osnovanu kancelariju za mlade i ukoliko su ti programi i projekti upravo usmereni ka onome što ta strategija kaže, te u tom smislu od, recimo, zadnjih par godina, od 2014. godine ovamo, preko 90 programa i projekata smo podržali koji se odnose na zdravlje i blagostanje. Ali kad govorimo direktno o onim projektima koji su usmereni ka prevenciji polno prenosivih bolesti i reproduktivnom zdravlju, dakle, imali smo 12 projekata, a ove godine, 2018. čini mi se od tih 12, 5 je, znači za ovu godinu, što znači da smo daleko veću, da kažem, nekako fokus stavili upravo na prevenciju polno prenosivih bolesti i način na koji je moguće kvalitetno živeti u zajednici. Nezavisno, naravno da smo članovi Komisije za prevenciju HIV-a, SIDA i tuberkuloze, učestvujemo u svim dokumentima strateškim kao i ostala resorna ministarstva i kao ministarstvo ono za što se mi borimo jeste princip ravnopravnosti, princip jednakosti, kvalitetnog života i življenja svih građana i građanki. Prema tome, to je ono što nas vodi u svim ciljevima koje realizujemo. Ono što mene kao osobu nekako direktno dira i razmišljam o tome uporno nakon početnog filma koji je prikazan, jeste jedna mala digresija u vreme kada sam radila kao psihološkinja u jednoj osnovnoj školi ovde u Beogradu, kada je zaista bilo neobično reći da uopšte u Srbiji postoji droga i narkomanija, a kamoli da je neko eventualno dobio HIV. I tada jedna devojčica u to doba, kasnije devojka, je sticam okolnosti, dakle, postala neko ko je bio zavistan od droga, napustila je školu i nekoliko godina kasnije, s obzirom da je to ipak mala sredina i da u suštini se nekako znalo dokle i kako se dešava s ljudima, ona je obolela od HIV-a, znači, i ušla u jednu tešku situaciju trudnoće i razmišljanja šta sada da radi, da li ona s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi, a sa nedovoljno informacija, može da zadrži tu trudnoću ili ne može da je zadrži. I nekako se setila nekog perioda svog, da kažem, odrastanja i došla u školu da se posavetuje sa mnom o prosto svojoj životnoj odluci. Ono što ne mogu da zaboravim jeste osoblje škole koje nije htjelo da donese vodu, sok i ostalo, bojeći se da će oni eventualno imati neku vrstu problema zbog kontakta sa devojkom, da je onda, znači, najveći akcenat našeg rada u školi bio upravo na informisanju, obrazovanju svih nas koji radimo sa onima koji žive sa HIV-om, o tome, i ne samo nas koji radimo, nego i samih mladih i svih ostalih, šta i kako raditi.
I to je ono što stalno nosim sa sobom i uvek se sećam tog trenutka nezavisno od ishoda, jer svaka odluka je naravno odluka pojedinca i pojedinke, a na nama je samo da pomognemo kroz sagledavanje različitih uglova i eventualnih ishoda potencijalnih rešenja koje oni pronalaze. Na kraju bih rekla da što se tiče našeg ministarstva, svakako mi ćemo nastaviti i dalje da podržamo ovakvu vrstu programa i projekata. Smatramo da je s jedne strane vršnjačka edukacija kao metod naravno najefikasnija, ne samo mi nego i svi ostali, ali da kad se govori o usluzi parničkog savjetovanja i standardima koji postoje, mi smo i prošle godine podržali, ove godine podržavamo, smatramo da je to izuzetno dobro, jer suštinski zaista parnički savjetnik, osoba koja živi taj život, može najbolje da sagleda određene uglove i da razgovara sa onim koji je u situaciji i da pomogne da kvalitet života svakog od nas bude na najboljem mogućem nivou. Rekla bih još da ono što ćemo raditi i dalje, to je saradnja sa svim ministarstvima relevantnim. Nastavit ćemo da provodimo našu strategiju za mlade i ostale strategije, a posebno bih istakla da mi imamo i radnu grupu, kao i većina ministarstava, koja se bavi sprovođenjem strategije za mlade. U toj grupi su i predstavnici udruženja. Mi inače u našem evidenciji imamo preko 1500 udruženja koje su evidentirana da rade sa mladima ili za mlade, preko 135 kancelarija za mlade i to su naši resursi. Zašto? I kroz ovu radnu grupu, kroz koju imamo i udruženja i resorna ministarstva i ostale institucije, s jedne strane možemo da delujemo, s druge strane udruženja i kancelarija za mlade pre nego ostali možda mogu da dođu i do onih mladih koji se nalaze nekako van onog, da kažem, i formalnog sistema obrazovanja i uopšte načina na koji se živi, pre mogu da dođu i da reaguju i da deluju. Tako da naš put podrške, prevenciji, a kad dođe do određenih, da kažem, situacija životnih, podrške u tim situacijama se nastavlja dalje i mogu samo jedno da poručim da je Ministarstvo omladine i sporta uvek tu sa svima vama i posebno da spomenula bih kroz regionalnu saradnju, s obzirom na koleginice i kolege koji su nam došli iz regiona, imamo takođe programe i projekte koji su usmereni ka nekom, da kažem, razvoju i demokratizaciji društva u celini, kroz regionalnu kancelariju saradnju mladih na Zapadnom Balkanu, tako da je to još jedan način kroz programe i projekte koji oni raspisuju da se prosto jedan od izazova još bolje reši, jer kao što je koleginica Mitić rekla, dakle ovde je sad pitanje ne zdravstveno samo, ono je već davno rešeno i definisano, nego je pitanje pre svega diskriminacije ili nediskriminacije, tolerancije ili netolerancije. Hvala vam lepo. Hvala vam puno, gospođo Klašnja, i vi nas ohrabrujete i drago nam je da i vi računate kao i mi ovu matematiku, da su znanje i usluge jednako nula HIV. Impresivna je infrastruktura kojom koordinira ministarstvo, svakako značajna u programima prevencije. A sada idemo dalje. Rekli smo da imamo 2 domaćina danas. Najduže prisutna, ja mislim, Organizacija Ujedinjenih nacija, značajan međunarodni partner Republici Srbiji i organizacijama civilnog društva je UNDP. Gospođa Jelena Tadžić reći će nam o njihovim planovima. Hvala, Sanja. Dobar dan svima. Meni je prvo vrlo drago što imam prilike danas da vam se obratim ispred Kancelarije Ujedinjenih nacija programa za razvoj i nama je veoma drago što smo ove godine u prilici da budemo domaćin jedne ovakve konferencije i nadam se da ćemo biti u takvoj prilici i u narednim godinama. Ja bih vas možda najpre zamolila, budući da je ova konferencija organizovana uoči obeležavanja Svetskog dana borbe protiv HIV-a i AIDS-a i podrške osobama koji žive sa HIV-om, za minut ćutanja za preminule od HIV-a.
Hvala vam. Ja bih započela svoje izlaganje jednim citatom. Pravo bogatstvo jedne države predstavljaju ljudi. Osnovni cilj razvoja jeste stvaranje okruženja koje ljudima omogućava da žive dug, zdrav i kreativan život. Možda se ovo čini jednostavnom istinom, ali ona se često zaboravlja ako smo usredsređeni samo na nagomilavanje bogatstva. Ovo je citat iz prvog izveštaja o humanom razvoju koji je UNDP objavio još daleke 1990. godine, ali mislim da on sjajno odslikava naše osnovne postulate u pristupu razvoju. Mi smo u savremenom svetu svedoci rastućih nejednakosti i uopšte nije slučajno što je okosnica Agende održivog razvoja 2030, odnosno ciljeva održivog razvoja, da niko ne bude izostavljen. UNDP se u Srbiji već dugi niz godina bavi pitanjima socijalnog uključivanja i posebno smo posvećeni tome da svaki pojedinac i pojedinka mogu da žive pristojan i dostojanstven život. Ovo pre svega podrazumeva rad na smanjivanju siromaštva, na pristupu pravima i uslugama za najranjivije kategorije, njihovo obezbeđivanje socijalne zaštite i socijalne bezbednosti, pristup tržištu rada i dostojanstveni uslovi rada, zatim pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama, ali isto tako primjenu principa antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti i nenasilja. Ali ono što je od ključne važnosti jeste saradnja i koordinacija svih relevantnih aktera, dakle državnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, nezavisnih tela, nevladinog sektora, stručnjaka i stručnjakinja, medija i naravno predstavnika društveno isključenih grupa. I ovo je nešto na čemu UNDP insistira u ovoj oblasti rada, bez obzira na to koja je podoblast, da tako kažem, u pitanju. Imajući u vidu temu današnje konferencije, ja sam htjela samo da se kratko osvrnem na neke aspekte socijalne uključenosti koje se odnose na osobe koje žive sa HIV-om ili koje se nalaze u riziku od HIV-a. Dakle, oni po nekim kategorizacijama potpadaju pod ugrožene grupe, zato jer se nalaze pod većim rizikom i od socijalne isključenosti i od pada u siromaštvo. Među ovim posebno osetljivim i ključnim populacijama pod rizikom od HIV-AIDS-a nalaze se i muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, osobe koje se nalaze u zatvorima i drugim institucijama zatvorenog tipa, osobe koje injektiraju drogu, seksualni radnici, seksualne radnice, transrodne osobe i osobe koje žive sa HIV-om. Kao što smo već imali prilike da čujemo od prethodnih govornika, dakle, pitanja prevencije, kontrole HIV-a i AIDS-a su odavno izašle samo iz okvira zdravstvenog sistema i postala su značajna i iz ugla društvenog i ekonomskog. Tako, pored, ali zajedno sa neophodnim medicinskim intervencijama, bilo preventivnim, bilo terapijskim, imamo niz aktivnosti koje se zapravo tiču socijalne isključenosti ili uključenosti. To su, na primjer, takozvane behavioralne intervencije koje se tiču različitih vrsta edukacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, programe za smanjenje stigme i diskriminacije, savjetovanja, zatim niz strukturalnih intervencija koje čine neke preduslove za promene ponašanja i podrazumevaju aktivnosti koje su usmerene na smanjenje nejednakosti, dekriminalizaciju osetljivih grupa i zaštitu osoba koje žive sa HIV-om. Međutim, bez obzira na napredak u sagledavanju ove problematike i šire perspektive socijalne uključenosti, usluge sistema koje su potrebne ovim kategorijama stanovništva još uvek nisu sasvim prilagođene, niti su održive, a pristup ranjivih populacija uslugama prevencije, lečenja i nege je i dalje ograničen. Zdravstvo i socijalna zaštita i dalje funkcionišu u velikoj meri odvojeno i bez većeg preplitanja, iako se pokazuje čak i u praksi na lokalu da je potreba za tim drugačija. Neusaglašenost zakonskog okvira kreće se i od različitog definisanja ranjivih grupa, stručnog jezika, nivoa i obima prava za različite ciljne grupe.
Ovo ima za posledicu da se usluge prevencije HIV-a ne uspostavljaju u meri u kojoj su predviđene i potrebne. Ja se nadam da će današnja konferencija doprineti unapređivanju socijalne uključenosti ove grupe. Mislim da prisustvo predstavnika različitih ministarstava potvrđuje zainteresovanost i posvećenost države da podrži i finansira usluge za ove populacije, kao i odlučnost i volju civilnog društva i ljudi i zajednica da realizuje ovakve programe na najbolji mogući način. Što se tiče UNDP-a, tema socijalne uključenosti ostaje visoko na našoj agendi, kao i pitanja nejednakosti, i vi ćete u narednim sesijama tokom današnje konferencije imati prilike da čujete više detalja o našem radu, kako u Srbiji, tako i u regionu. Hvala vam. Hvala gospođi Tadžić što nas je vratila u strateški okvir u kome je ljudsko biće u centru, a ne sektorska podela. To je važno da stalno imamo na umu, kao što je važno da nastavimo s naporima za dekriminalizaciju. Tu je USOP takođe veoma uporan, nadamo se da će uskoro ta upornost dati i konkretan rezultat, da se taj član 250, ako se ne varam, ukine, jer je nepotreban. Dakle, mi sad sve vreme malo govorimo kao da je sve sređeno u sektoru zdravlja i da sad samo ovi drugi sektori, to nismo zbilja hteli da kažemo i jako nam je važno što je tu sa nama predstavnik Svetske zdravstvene organizacije, kao i što će se kasnije obratiti gospođa Slavica Jeftić, savjetnica u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Ima i puno napretka u tom domenu, ima još puno posla, pa da počnemo. Hvala. Poštovane dame i gospodo, obraćam vam se u ime doktorke Žofije Pustoji, predstavnice Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i šefica kancelarije, koja je van zemlje i nije mogla da prisustvuje ovom skupu danas. Želim na prvom mestu da se zahvalim Uniji organizacije Srbije koje se bave zaštitom ljudi koji žive sa HIV-om na pozivu da učestvujemo na konferenciji, na kojoj ćemo imati priliku da diskutujemo o održivim uslugama za osobe koje žive sa HIV-om, uključujući i usluge prevencije. Održivost ovih usluga u smislu finansiranja programa prevencije, ali i podrška osobama koje žive sa HIV-om je ključna za održavanje niske prevalencije HIV-a u jednoj zemlji. Ministarstvo zdravlja je zajedno sa svim partnerima koji su deo jedinstvenog nacionalnog odgovora na HIV dosta uradilo na ovom polju, počevši od lekova koji su dostupni na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, do sredstava za besplatno savjetovanje i testiranje na HIV u okviru mreže instituta i Zavoda za javno zdravlje, kao i u Studentskoj poliklinici u Beogradu. Pored ovoga, ministarstvo je prepoznalo važnost rada na ovom polju, posebno kada je u pitanju prevencija, i apliciralo je uz podršku Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije kod Globalnog fonda za dodatna sredstva za implementaciju preventivnih programa kroz nevladine organizacije koje rade na terenu. Očekujemo da će ova sredstva biti dostupna početkom 2019. godine, a ministarstvo će iz svog budžeta osigurati 25% sredstava kojima će kofinansirati preventivne programe dok traje donacija Globalnog fonda, kao i zajednički raditi sa partnerima da se obezbedi održivost svih ovih usluga u okviru budžeta Vlade Republike Srbije. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, zaključno sa krajem 2017. godine, HIV je i dalje jedan od najvećih javno-zdravstvenih problema koji je odneo do sada 35,4 miliona života. U isto vreme sa HIV-om živi 36,9 miliona osoba, a prošle godine je otkriveno 1,8 miliona novih slučajeva. Ono što je važno je da je broj novootkrivenih slučajeva na globalnom nivou smanjen za 47% u 2017. godini u odnosu na godinu kada je bio najveći 1996. godinu kada je bilo čak 3,4 miliona novootkrivenih slučajeva. Ipak, ono što još uvek zabrinjava je da samo 75% svih osoba koje žive sa HIV-om znaju svoj status. Takođe, krajem 2017. godine 21,7 miliona osoba se nalazilo na antiretroviralnoj terapiji, što je svega 59% od ukupnog broja onih koji žive sa ovim problemom. U isto vreme, preko polovine svih novootkrivenih slučajeva se registruju u poodmakloj fazi infekcije, te tako svaka druga osoba u Evropi sazna svoj HIV status u kasnoj fazi bolesti.
U čitavom evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije najveći broj novootkrivenih slučajeva u 2017. godini se beleži među muškarcima, odnosno 70% od ukupnog broja slučajeva. Kako bi se postigao globalni cilj da do 2020. godine 90% osoba koje žive sa HIV-om znaju svoj status i da 90% osoba od ukupnog broja onih koji žive sa HIV-om budu na antiretroviralnoj terapiji, moramo da jačamo zajedničke napore u prevenciji, uključujući promociju savjetovanja i testiranja na HIV, jer je rana dijagnostika ključna u prevenciji, ali i u lečenju ove bolesti. Ovo je prepoznato i u novousvojenoj strategiji za HIV koju je Vlada Republike Srbije usvojila u julu ove godine, te se fokus stavlja na promociju savjetovanja i testiranja i rano otkrivanje infekcije. Ova konferencija pada u nedelji kada se već tradicionalno održava Evropska nedelja testiranja na HIV, a i ovogodišnji slogan Svetskog AIDS dana, koji obeležavamo po 30. put, je Saznaj svoj status, kojim se ljudi pozivaju da obave savjetovanje i testiranje, jer je svako u riziku od HIV-a, ukoliko je imao rizičan odnos. Ipak, i pored velikih napora koje svi zajedno ulažemo, odluka da se obavi testiranje još uvek nije laka i zbog straha od stigme i diskriminacije, pa se mnogi odlučuju na testiranje tek kad se pojave simptomi. Uloga svih nas je da radimo na razbijanju predrasuda i informišemo sve o načinima prenosa i zaštiti od HIV-a, kako bi se uticalo na smanjenje stigme i diskriminacije, u čijem korenu je neznanje vezano za ovu infekciju. Ovim podsjećanjem na važnost prevencije želim da zaključim moje obraćanje i još jednom istaknem važnost zajedničkog rada svih partnera u nacionalnom odgovoru na HIV, kako bi se epidemija u zemlji održala na niskom nivou, ali i obezbedilo održivost preventivnih programa u okviru sistema zdravstvene zaštite. Hvala. Mnogo vam hvala što ste nam ponovo stavili u fokus značaj prevencije, ranog otkrivanja, dobrovoljnog testiranja i savjetovanja. I ove godine članice Unije organizacija osoba koje žive sa HIV-om organizuju 1. decembra širom Srbije dobrovoljno testiranje i savjetovanje. A takođe sam htela da vas pozovem da se uključite u akciju širenja informacija i prosto razbijanja predrasuda i zaista otpora u javnosti da se o ovoj temi uopšte govori. Mi smo u pripremi ove konferencije na Facebooku, Twitteru i Instagramu USOP-a pokušavali da pridobijemo nove lajkove, govoreći ne samo o konferenciji, nego i o ranom otkrivanju, dobrovoljnom testiranju i nekakvim razbijanjima predrasuda koje postoje u vezi sa ovom zajednicom. Ono što je zanimljivo je da smo usmeno dobili puno pohvala od ljudi da je to dobro i da je važno što to radimo, ali zapravo svega 3-4 lajka ljudi ne žele još uvek da budu nekako asocirani, vezani za ovu temu. Boje se šta će biti ako lajkuju, da li će ljudi da pomisle da su oni deo zajednice ili ako jesu ne žele da se zna. A znači, pozivamo vas da unatrag sada, ako želite da nam pomognete, baš vi šerujete, lajkujete sve ove postove da bismo nekako to razbijali, da bi se o tome govorilo kao što se govori o svim drugim temama. A kako je živeti sa HIV-om sada, kad su brojke ovako i ohrabrujuće i zabrinjavajuće istovremeno, vraćamo se na ličnu perspektivu koja se, kao i često, prelama u našem Đurici Stankovu. Hvala Sanja, hvala svima vama što ste danas ovde sa nama. Meni je zaista čast i zadovoljstvo da opet budem ovde i da podelim neka nova iskustva. I krenut ću od početka. Kada pričamo o lečenju ljudi koji žive sa HIV-om u Srbiji, ono je zaista besplatno, međutim, nije on uvek adekvatno onako kako to nalaže Evropska asocijacija kliničara. O čemu se naime radi? Mi imamo tu sreću da smo u prethodnom periodu zaista dobili neke nove lekove, savremenije lekove na pozitivnu listu i tu možemo zaista da se pohvalimo da smo počeli da idemo u korak sa Evropom, za razliku od pre 2 godine i 3, kada smo zaista imali samo prevaziđene generacije lekova, sada imamo i noviju generaciju. Međutim, kada govorimo o praćenju toka same infekcije, tu postoji problem koji traje, verovali ili ne, pa
skoro 15 godina koliko sam ja u civilnom sektoru. Da bi doktor odredio kvalitetnu terapiju za svakog pacijenta, jer ne treba svakoj osobi ista terapija, moraju da se rade redovno testovi koji služe za monitoring, odnosno praćenje toka same infekcije, određivanje PCR-a i CD4 limfocita. Međutim, ti testovi su nedostupni i najčešće ljudi, oni koji imaju sreće pa stignu preko veza, preko naših udruženja, nekako da čuju informaciju da ima PCR-a, pa onda to bude da od 1500-600 ljudi koliko je na terapiji, samo 100-200 bude testirano na PCR i CD4 i onda dolazimo u stvari do zaključka da se naši doktori na infektivnoj klinici koja se nalazi u veoma, veoma lošem stanju i gde prosto kada dođete ispred klinike imate osjećaj da ćete se razboliti od ulaska u tu kliniku, gde se lekari zaista trude svojski da pomognu s obzirom na resurse koje imaju, gde smo mi, s obzirom da je najveći broj pacijenata sa HIV-om u Beogradu, samo 3 lekara rade koji prosto nemaju vremena da odgovore na sva naša pitanja i na sve naše potrebe. Sada, u ovom momentu, imamo i tu nezgodnu situaciju da je jedan doktor otišao u penziju, dakle sada imamo za jednog doktora manje, imamo 2 doktora, na klinici je opšti haos, ljudi prosto čekaju po više sati, dolaze iz unutrašnjosti da bi obavili preglede, gube više dana, međutim, ohrabruje činjenica da se svaka osoba koja živi sa HIV-om kada ode na tu infektivnu kliniku osjeća kao da je došla među svoju porodicu. To su doktori koji zaista pružaju podršku nama i nalaze nam se u svakom momentu. Međutim, s obzirom da oni nas leče, tako reći, odokativno, odnosno po slobodnoj proceni, prepisuju lekove koji su skupi, koji su, kao i svaki drugi lekovi, toksični. Mi te lekove pijemo dugi niz godina, čitavog života. Ukoliko ne radimo te potrebne analize koje se preporučuju, PCR da se radi do 2 puta godišnje, a CD4 3 do 4 puta, primjera radi, ja nisam uradio CD4 već 3 godine. Ne zato što ne želim, nego prosto što jednostavno nisam uspeo dok ja javim svojim prijateljima da je došlo 100 testova, dok ja stignem da odem da se testiram, prosto nestane. Kada govorimo o načinu na koji ljudi koji žive sa HIV-om žive i dalje se susreću sa diskriminacijom, nažalost, situacija je takva da su ljudi sa HIV-om češće okrenuti zdravstvenim institucijama, pa se samim tim tu najčešće i dešava diskriminacija. Pre 2 godine je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti uputila Ministarstvu zdravlja jedan dopis gde se traži da se više ne dešava da doktori na naslovnim stranama kartona velikim crvenim markerom obeležavaju ljude koji žive sa HIV-om, etiketiraju ih i tako ih prozivaju po hodnicima. I ministar zdravlja je uputio dopis svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Verovali ili ne, nakon godina mi imamo već preko 20 prijavljenih slučajeva upravo ispisivanja HIV statusa na kartonu. Jedan proces je trenutno u toku i radi se u jednom domu zdravlja u Beogradu, gde je prosto namerno ovo sada vam pričam, čisto da bi vam dočarao zašto su bitne usluge parničkog savjetovanja i zašto je bitno da postoji međusobna saradnja i međusobna edukacija. Imali smo dečka koji je dugo godina učestvovao i kao aktivista i kao član u našim udruženjima i jednostavno je edukovan, zna koje su njegova prava i zna kako da se postavi u određenoj situaciji. Međutim, ako imate sa druge strane osobu koja ne zna koja su prava, onda tu dolazi do problema. I dečko je želeo da prosto dobije svoj karton, da prebaci iz jednog doma zdravlja u drugi, jer nije želeo da pred čitavom čekaonicom, gde je bilo preko 30 ljudi, da bude obeležen i prozivan gde je ovaj dečko sa sidom, zašto je on došao ovde,
dečko u stvari trebao je fizioterapiju da dobije, prosto nema nikakvih bojazni zbog HIV-a i na kraju je završio u policijskoj stanici, jer prosto on je stao na mestu i nije želeo da izađe iz doma zdravlja dok ne dobije svoj karton da može da ode na pregled u drugi dom zdravlja. Naravno, oni su pozvali obezbeđenje, kako to često biva u našem društvu, da se to obezbeđenje ponaša onako kako, svakako samo ne onako kako treba. Na kraju su pozvali policiju, dečko je priveden, proveo je 3 sata na informativni razgovor u policiji da bi na kraju, naravno nema elemenata ni krivičnog, niti bilo kakvog drugog elementa. Naprotiv, pošto nema ničega, onda je čak doktorka koja je to uradila pokušala da optuži tog dečka da je on u stvari tim činom što je on došao tu i poneo se tako drsko po njenim rečima jer je tražio svoj karton, u stvari pretio njoj da će joj preneti SIDA-u. To su situacije u kojima se i dan danas susrećemo i onda kada pričamo o ovoj usluzi parničkog savjetovanja, ja sam spremio bio govor, jedan, drugi, pa treći, na kraju nisam odštampao ni jedan i rešio sam da prosto vam se obratim iz srca i iz duše, onako da vam kažem situaciju kakva jeste. I razmišljao sam dugo, s obzirom da je tema ove konferencije koja je cena usluge parničkog savjetovanja, ja bih se pre zapitao i negde preporučio svima nama danas da razmišljamo o tome da mi danas ovde pričamo o ceni jednog života, a ne o ceni jedne usluge. Saradnja jeste sa institucijama tu, međutim ono što ja kao neko ko je zaista uključen u čitav proces i na lokalnom i na nacionalnom nivou, moram da istaknem da od 2014. kada je Globalni fond napustio državu Srbiju, veliki broj organizacija se ugasio, mali broj je nastavio. Kada govorimo o podršci, postoji tu podrška, ali je ta podrška nekako, bih ja rekao, samo na nekom deklarativnom nivou. Negde što je paradoksalno, a kod nas u državi ništa nije onako kako treba da bude, pa samim tim je i ova situacija, da recimo mi imamo prilike da sa ponosom to ističem, gospođa Snežana Klašnja to nije rekla, ali recimo Ministarstvo omladine i sporta već dugi niz godina i svake godine povećava taj budžet, izdvaja više sredstava za prevenciju HIV-a i drugih seksualno prenosivih infekcija i podršku mladim ljudima koji žive sa HIV-om, nego što Ministarstvo zdravlja izdvaja uopšte za podršku udruženjima. Tako da je to zaista jedna situacija gde mi, ako govorimo sa stanovišta ljudi koji i žive sa HIV-om i rade sa drugim ljudima koji žive sa HIV-om, mi možemo da vidimo da u stvari, ako ćemo pričati o održivosti, vi imate situaciju da projekti traju 6 do 7 meseci i onda ljudi prosto, ja kada sam saznao, i to je situacija svih ljudi, kada saznate da ste HIV pozitivni, ili bilo koja druga bolest. Prosto čovek ne može odmah da se pomeri sa tim. Potrebno je jedno vreme da on prihvati da prvo da ima tu bolest, a onda i da prenese tu informaciju nekoj drugoj osobi. Upravo su tu naša udruženja bitna. Lekar nema vremena da objasni sve to. Ljudi imaju previše pitanja. Koliko ću živeti, da li ću živeti, a šta ako mi se desi ovo, a šta ako mi se desi ono, kome se obratiti, na koji način, koje su moje prava, koje nisam, gde smem, šta ne smem. Lekari, to sam već rekao, nemaju vremena i zato su tu naše udruženja i edukovani parnički savjetnici koji već dugi niz godina žive sa HIV-om i koji imaju iskustva i sa lekovima i sa načinom života da prenesu sva svoja pozitivna iskustva na te ljude dalje. I zato mislim da je ova usluga parničkog savjetovanja veoma bitna za nas, jer prosto nam daje neki podstrek, daje nam vetar u leđa da krenemo dalje. Ja sam imao tu sreću da prosto sam se obratio jednom udruženju i to je bilo Dobrovoljna fondacija Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje i to je jedina fondacija koja u Srbiji negde ima kontinuirani rad i kontinuiranu podršku za ljude koji žive sa HIV-om.
Ostalo udruženja 6 meseci rade, 6 meseci rade, ali nemaju prostor, pa onda se nalazimo po kafićima, restoranima, na ulici, po parkovima. Prosto, vi ne možete se ljudima koji su u zdravstvenom problemu i onda na taj način prosto i ljudi gube poverenja u udruženja. Jer ako vi nemate održivost da ta usluga traje kontinuirano svih 12 meseci u toku godine, a ne samo 5 ili 6 meseci, prosto ja ne vidim onda razlog zašto ćemo mi standardizovati ovu uslugu ukoliko ona ne bude finansirana. A s obzirom da smo mi ovde sa ciljem da je država finansira, ja vas zaista pozivam da nekako u narednom periodu, s obzirom da smo i prošle godine bili ovde pričali, evo prošle godine dana, nešto ja nisam primetio da se bilo šta uradilo, ako pričamo sa stanovišta osobe koja živi sa HIV-om. Prosto je status quo i zato bih voleo da naredne godine zaista više i ti ljudi koji žive sa HIV-om i očekuju podršku naših udruženja, prosto imaju gde da dođu, gde da se obrate, gde da potraže pomoć i gde se prosto osjećaju prihvaćenim i uvaženim. Jer često budu diskriminisani ne samo od strane okoline, nego budu diskriminisani od strane svojih najbližih, roditelja, prijatelja, porodice i familije. I onda možete da zamislite kakav je život osobe koja krije svoje lekove od svojih roditelja po raznim mestima u kući i strahuje da oni to ne otkriju. Da ljudi ne bi strahovali i ne bi živeli pored svih strahova sa kojima se svi mi svakodnevno suočavamo, da ne bi živeli u strahu, ja se nadam i živim u nadi da ćemo svi zajedno uspeti da u narednoj godini napravimo jedan veliki pozitivan korak i za dobrobit svih nas. Hvala. Hvala Đurice mnogo na iskrenosti. Iskrenost je važna za dijalog. Sad ne znam da li ste shvatili da nam je važno da usluga parničko savjetovanje uđe u sistem. Ne znam da li smo to dovoljno istakli, pa da kažem za slučaj da nismo. Takođe hvala što si se osvrnuo na naše koleginice iz Čovekoljublja. Imaćemo prilike kasnije da čujemo Aleksandru Božinović-Knežević, a tu je i Marija Vranešević. One zaista jesu pomogle da se USOP rodi i da se mnogi od vas okupe danas ovde. Hvala vam na tome. To je istovremeno jedinstven primer, evo da kažemo i pozitivnu stranu situacije, da je neka verska organizacija podržala osobe koje žive sa HIV-om na jedan vrlo sistematičan način i hvala im na tome. Sad imamo nekoliko minuta pre nego što odemo na pauzu za slikanje, razgovore sa medijima i kafu, pa vas molim da vi reagujete ukoliko imate pitanja, komentara, predloga. Mi imamo jedan pokretni mikrofon koji ako pokažete ruku ćemo vam doneti. Sad nam mikrofon nam treba, koji je pokretan. Evo stiže. To je Bernard, je li tako? Sad smo se razleteli. Dođite ovde, Bernarde, možda je zgodnije da onda... Halo. Hvala svima što ste nas pozvali. Mislim da je super tema održivosti jako zanimljiva. Zanimljivo je čuti ove situacije iz susjedstva. Mi imamo slične situacije, slične probleme i kao pacijenti. Ovo što Đurica govori dosta rezonira na puno nivoa i svi se prepoznajemo u tome. Tako da radujem se čuti malo više tokom dana i nemam nikakvo konkretno pitanje za sada, ali samo sam se htio zahvaliti i gledati ostatak konferencije. Hvala svima. Hvala vama puno.
Sad ćemo i vama doneti mikrofon. Znamo da je slično u regionu, znamo da niko nije dobro rešio, manje više u svetu, ove probleme, zato i mislimo da je važno da radimo zajedno. Dobar dan svima, zahvaljujem se na ovako lipim riječima i jako puno nekih novih ideja koje ću da ponesem sa sobom za Crnu Goru. Ispade da smo mi gosti puni pitanja, tako da ja bih sad htjela da pitam možda Đuricu i Vladimira koliko dugo vam je trebalo da pridobijete Ministarstvo rada, socijalnog staranja kako bi standardizovale usluge vršnjačkog savjetovanja, pošto iz iskustva, eto danas ćemo malo i pričati iz regiona, iz iskustva iz Crne Gore, HIV/AIDS se samo odnosi na Ministarstvo zdravlja. Tako da mi čak nemamo ni člane iz Ministarstva rada i socijalnog staranja u nacionalnoj komisiji, pa me prosto interesuje na koliko vremena da se spremimo, koliko će da traje ta borba da bi uključili Ministarstvo rada i socijalnog staranja, jer je HIV još uvijek, makoliko mi znamo da nije zdravstveni problem, jeste zdravstveni problem za naše društvo. Da, HIV je sve više opšte društveni izazov, dakle i zdravstveni i socijalni, a evo i s tim problemom se bave i u Ministarstvu omladine. Ono što ja mogu da kažem jeste da kao Unija postojimo od 2009. godine i od tada smo negde počeli da radimo na kreiranju standarda vršnjačkog ili parničkog savjetovanja, na dovođenju te usluge na neki nivo da se po istom kvalitetu, istom kvantitetu pruža na celoj teritoriji Republike Srbije. Ono što je bitno da znate jeste da negde na početku je država Srbija bila uljuljkana u projekat globalnog fonda, tako da se ministarstva i donosioci odluka nisu puno bazirali uopšte na problem HIV-a, s obzirom da su imali neku veliku donaciju inostranu koja je potpomagala ne samo osnivanje, već i rad tih udruženja. Naravno, kao što ste čuli od kolege Đurice, bilo je tu i donacije za testove, lekove, i klinike i tako dalje. Intenzivno smo počeli da radimo krajem 2015. početkom 2016. na kreiranju standarda, tako što smo prvo sproveli jedno zaobuhvatno istraživanje, jednu studiju, šta je ono što je potrebno ljudima koji žive sa HIV-om, i o tome će malo više da priča malo kasnije koleginica Violeta Anđelković ispred Unije organizacija Srbije, gde su sami korisnici rekli šta je ono što je možda inovativno u odnosu na ono što do sad nismo radili, što im je potrebno, i šta je ono što u suštini celoj ovoj zajednici treba kako bi ova zajednica bila i vidljiva i kako bi se stigma i diskriminacija prema njima smanjila. Kažem, 2 godine smo intenzivno na tome radili uz podršku delegacije Europske unije u Republike Srbije i ministarstva, tada se i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uključilo u ceo taj proces i negde krajem 2017. godine smo došli do konkretnog rešenja kako treba da izgleda standard parničkog savjetovanja na osnovu tog istraživanja i počeli smo tako da ga isprovodimo na celoj teritoriji Republike Srbije. Ono što smo sada rekli jeste bitno još da kažemo državi koliko košta ta usluga i nakon toga država više ne bi trebala da ima nikakvog razloga da, ovde konkretno Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, da kaže da nema sve elemente da bi se možda formirala neka radna grupa i ovaj standard, ako ne može da se uspostavi u okviru postojećeg sistema socijalne zaštite, onda svakako bi trebalo menjati pravilnike ili zakon socijalne zaštite. Zakon socijalne zaštite nije uopšte uklesan u kamenu. Dobro je da se senzibiliše i dobro je da se proširuje i da zadovoljava potrebe svih onih vulnerabilnih zajednica koje možda sad trenutno nisu bile do sada vidljive ovom ministarstvu. Tako da ćemo mi raditi u narednom periodu na tome, sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa Ministarstvom zdravlja, sa Ministarstvom omladine i sporta, dakle jedno multisektorsko radno telo da formiramo i da taj standard negde uđe u zakonodavni sistem ove države. Kada ste spomenuli komisiju, mi komisiju smo imali zahvaljujući globalnom fondu koja je tad bila i CCM i komisija, dakle bile su 2 odvojena tela, dok je projekat globalnog fonda bio u Republici Srbiji. Sada je formirana nova komisija ove godine koja je ujedno i CCM, dakle u jednom telu 2 tela, što je možda i dobro, vidjet ćemo u narednom periodu, ali ono što je bitno jeste da u toj komisiji su svi prisutni, znači sva ministarstva koji imaju ikakvog interesa u okviru rešavanja, ajde da kažemo, problema HIV-a, sve nevladine organizacije koje se bave ovim
problemom i naravno međunarodne institucije koje su takođe zainteresovane da se ovaj problem u Republici Srbiji reši. Ja bih ti dodao samo, pošto takva mi je uloga danas, ja ću se izviniti svima ako se bude neko našao. Ja bih dodao da mi u Srbiji živimo po direktivi kada su u pitanju pojedine stvari. Tako da u stvari dugi niz godina su mnogo udruženja konkurisala kod Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, međutim bez uspeha, dok prosto nije dobijena podrška od strane delegacije Evropske unije. Isto tako i kada govorimo o komisiji. Mi smo imali komisiju onu prošlu koja nakon toga se ispostavilo da nije bila navodno ratifikovana od strane vlade, pa smo imali jednu komisiju koja nije bila formirana u skladu sa procedurama globalnog fonda, pa izgubili smo 3 godine podrške globalnog fonda i sada smo uspeli konačno da na poslednji voz se nakačemo da bismo dobili ta određena sredstva. Ona jesu mala, $1.100.000 za 3 godine. Uglavnom, sredstva idu za nabavku testova, prezervativa i svega onoga što je potrebno za prevenciju. Biće tu i za podršku ljudima koji žive sa HIV-om. Određenih programa gde će UNDP, ja mislim, sufinansirati. Tako da, negde, ako vam sa strane, da tako kažem, narodski narede da to treba da se uradi, onda se uradi. Znači, mi smo, iako su udruženja, čak i pojedine i državne institucije i nezavisne institucije, apelovale na Ministarstvo zdravlja da se formira telo kako bi država konkurisala kod globalnog fonda. Nažalost, taj proces je jako dugo trajao. Kolega Goran Radisavljević iz TOC-a je čak 3 puta pokušavao u svojoj nekoj inicijativi da to sprovede u delo, nažalost bezuspešno. Nekad su tu krive institucije, nekad su tu krivi čak i predstavnici udruženja, prosto, ali uglavnom izgubili smo 3 godine. Ako ove sad 3 koje smo dobili poslednji put ne iskoristimo na pravi način, ja mislim da nam se prilika kod globalnog fonda više neće ukazati i ovo je čudo da smo dobili priliku ponovno. Hvala. Hvala vam sad pre nego što... Sanja, ja ću samo još nešto da dodam, da ono možda što je Đurica izostavi jeste da država Srbije uopšte nije ni planirala da ima novu strategiju za borbu protiv HIV/AIDS-a. Po odlasku globalnog fonda strategija je istekla 2015. godine i tada je negde bilo mišljenje Ministarstva zdravlja da ne treba nova strategija, nego će u strategiji za javno zdravlje negde na nekoliko stranica se pomene i potreba borba protiv HIV/AIDS-a. Kada je država Srbija dobila mogućnost da, odnosno kada je prepoznata od globalnog fonda za novu rundu finansiranja, tada se odjednom pristupilo formiranju, odnosno pisanju strategije i mi smo dobili samogodišnju strategiju koja je aktuelna naravno od 2018. do 2025. ali sa ovim nekim akcentom na 3 godine kada je tu i globalni fond sa akcionim planom. Prethodna strategija nije imala ni akcioni plan. Htela sam samo da kažem da je dobra okolnost da je Republika Srbija u aprilu ove godine usvojila zakon o planskom sistemu koji po prvi put omogućava usvajanje međusektorskih strategija, što je drugo nego kada se ima radna grupa, pa jedno ministarstvo glavni nosilac, a ostali izveštavaju ili doprinose. Znači, to je za ovakve oblasti, kao što je HIV, jako važno, moći će i da se finansira kroz programski budžet tako da svako ima svoj deo. I takođe sam htela da ukažem na okolnosti koje su stvarnost opet iz ugla Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a te su okolnosti smanjen budžet u odnosu na prošlu godinu, nedovršen proces standardizacije, licenciranja usluga i drugih, naravno jedno pravo ne treba da utiče na sposobnost da se ostvari drugo pravo, ali u stvarnosti naravno i tu ima puno operativnih problema, ne radi se o nedostatku dobre volje. Pa evo i gospođa Mitić, ukoliko želi da kaže u kakvoj situaciji njih ova inicijativa zatiče, pa da onda idemo na slikanje. Hvala, evo, pa ja bih pre svega volela
da kažem, dakle, da šta je bitno? Bitno je da smo u velikoj meri prepoznati. Dakle, kao što sam rekla u izlaganju vezano i za diskriminaciju, dakle, da ćemo se naći u akcijnom planu, ćemo se naći u strategiji, to sad neki način i obavezuje da prosto, hteli ne hteli, a verujte da i tekako želimo i tekako prepoznamo ovaj problem, dakle, moramo da nađemo rešenje za sistemsko uvođenje, dakle, usluga za osobe koje su obolele od HIV-a. Onako kako ministarstvo može da radi, dakle, možemo na najvišim nivoima da se bavimo ovim temama, dakle, to su zakoni, propisi, drugi pravni akti i tako ćemo i da nastojimo. Prosto radimo u skladu sa našim mogućnostima, radimo sa svim našim punim kapacitetima, postoje dosta, prosto ako se nešto nije uradilo na vreme, ne znači da nije prepoznato i da nismo želeli ili da država to nije prepoznala. Ne, daleko od toga. Nažalost, susrećemo se sa mnogim problemima i ovo nije jedini problem i prosto imamo gomilu problema da nekako srazmerno pokušavamo da svima udovoljimo i da prosto rešavamo probleme. Jako je bitno, dakle, to kao što sam rekla i vaš glas, jako je bitno, dakle, da vidimo krajnju, dakle, računicu, da na onaj osnovu, dakle, možemo da krenemo i onda ajmo da krenemo. Prosto nema više zadržavanja i prosto sam neko ko ne volim mnogo da priča, ali volim tekako mnogo da radim i prosto je ceo tim takav, to mogu slobodno da kažem. I ono što isto tražim od vas je da imate poverenje u nas. Hvala puno. Hvala. Znači, sledeće godine očekujemo u budžetu usluge za osobe koje žive sa HIV-om. To bi bio naš najveći zajednički uspeh. Hvala vam. Još jedno imamo pitanje, pa ako se slažete još samo to, pa onda idemo dalje. Ja bih pitao Ninu Mitić, pošto govorimo o ovim uslovima koji su malo specifični u smislu da se bave zdravstvenim pitanjima, ali da su u svojoj osnovi i socijalne. Teo sam da pitam kako vi vidite prostore saradnje između Ministarstva zdravlja i vas, kada je u pitanju sada dolazeći globalni fond koji će delom da podrži neke usluge i gde vi vidite vaš prostor i koliki je vaš prostor u tome da se uključite, imajući u vidu naravno i to da kombinovane zdravstveno-socijalne usluge još uvek nemamo kao takve definisane. Da li mislite da bi morao prvo da se menja taj neki zakonski okvir da biste se vi uključili u ovo ili i u svetlu ovog nadolazećeg fondacije, da li će onda sve to morati da bude pokriveno samo Ministarstvom zdravlja u narodnom periodu? Gde vidite vaš prostor i kakav je on? Prvo ja moram da naglasim da je saradnja sa kolegama iz Ministarstva zdravlja, meni jako žao, dakle, što i oni nisu tu, dakle, da je jednom zaista visokom nivou, to slobodno mogu da kažem, i zaista imamo dobru saradnju. Opet kažem, ovo nije samo pitanje Ministarstva zdravlja ili Ministarstva za rad ili Ministarstva sporta, ovo je zajedničko pitanje i svako ima deo svojih nadležnosti u svemu tome. Ono što Ministarstvo za rad sebe vidi, dakle, možemo da vidimo putem, znači, sprečavanje diskriminacije, zatim, kao što ste rekli, izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Evo, slobodno mogu kažem, dakle, da je u pripremi izmena i dopuna zakona. Kako prosto idemo korak dalje, prosto moramo i naše zakonodavstvo da prilagođavamo novonastalim situacijama. Zaista smatram da ovo treba da se reši na jednom najvišem nivou i da prosto pustimo ljude koji su i iznad nas, dakle, kako će rešiti, ali ono što je bitno da idemo ka tome da rešimo ovaj problem i da ostvarimo zajedničku saradnju. Ja ću samo da kažem, ja se izvijem, samo ću da kažem da država Republike Srbije i zakonski dokumenti prepoznaju sociozdravstvene, odnosno zdravstveno-socijalne usluge kao zajedničke usluge, jedino što još nikada do sada nije prihvaćen jedan standard ovakve usluge, ali zakonski je sasvim moguće u Republici Srbiji. Tako i u postojećem zakonu o zabrani diskriminacije, dakle, su pomenute osobe upravo koje su obolele od HIV-a, a isto tako možemo da kažemo da će ovaj zakon, dakle, i da se i unapredi i prosto, mislili smo do kraja ove godine, ali svako će biti početkom sledeće godine. Samo još da kažemo da je tu gospođa Slavica Jevtić iz Ministarstva zdravlja, pa ukoliko želi sada nešto da kaže može, a ako ne, imamo njenu prezentaciju u narednim panelima. Ne, znači ostavljamo to sad. Koliko smo mi svi željni dijaloga, videli ste, nastavljamo odmah posle pauze. Pauza traje 30 minuta. Molim vas da dođete na vreme.